ام لباجار روحاینن لناوندنن و لگولا خلیل الرحمن یعنی بناو دنجی گولا بمعسی کوته گوتن لبل دناف خلکه دناف گل دا گولا خلیل الرحمن ته بناف کرن اف گولا کی گل کی بناو دنگه نها درجه یاوی 105 متره فرایاوی 30 متره و هر وا کوراوی ایجی هنجا 3 متره هنجا 5 متره نها لگوری افسانه و روایتان دمکو حضرت ابراهیم جبو آگر تی آویتن لدوسا آگر اف گول تی چکرن و دناف گوله داجی او دار گوله جی همو دبن معسی اف معسیین پعنکن و دناف گل داجی اف معسی وک معسیه کی پیروز تی دیتن جلو ماجی نای خوارن و هر وها د مولودان دا د قندیلان دا د شوین پیروز و بمبارکتان جی خلقتین وی دره دعا دکن سردانا وی دره دکن سالانه به 100,000 خلق تن گولا خلیل الرحمن زیارت دکن جلو ما جی روحا باجارکی وسایکو جبو توریزما چاندو باوری باجارکی گلکی گرینگ مثلا بس د بطلانه یا جشن رمضان دا 55,573 کس بس سردانا خربرش کردن خربرشی کو بناو ترکی دبیجن göbekli tepe idi diliste mirate UNESCO edayı lewra diroka خربرش دگیج 12000 سال اولی و هر وها او برمایین و دمجی هجی گیشتی روجامیا ایروین پشت کو خربرش هاتبو کشف کردن خود دیروکا دنیای جی جنوب هاتبو نویساندن لورا او معبد وانجی آین و عبادت وانجی هجی هبوج لو ماجی خربرش جبو چاندو توریزما روحای جیکی گلکی گرینگ نها ای سال جته چواره کرن کو بقاسی میلیون کی کس سردانا روحای بکند سال 2024 دهش آمارن ای سال هیچ ناتنه اشکره کرن لبلی سالا پار آمار گلکی کم و سردان گلکی کم و جبر چی کم و جبر کو سالا پار روحای جی ارتش چه بود مها ثبات دا و هر وا پشت وی کی جی لهی رابو بو روحا جبر وی کی زیاده کس سردانا روحای نکربون لبل د سال 2022 دیانده یعنی بریا 2 سالان 3 میلیون و 200 هزار گشتیارن بیانی سردانا باجار روحای کربون بس گشتیارن بیانی نه گشتیارن ناف ترکیه جی سردان کن قبل افکار مورور نشان بده اف درجی نه وکی کوم گود به صدام به هزاران بلکی معصید ناف گول دایه اف درجی یم د فروشن جبو معصیان نه باورم تو کردی قوت بشتره روش باشتره خوشه جانه و خلق پرتین دچن رو شور چوایه وانا باشه دنیا هر حالی دا تلفران اجا عمری خلال روسیه دا کی داری بازی تلفران هفته سوال اینکه خرابالات بپر تو چند سالی لبری و چند سالی تو یم د فروشی 20 سال لفران ev yem taybetiye ve yeme çi yani heşin kuyayı و زبزانیه ama bir zebzeyi هر هاوین یم خفیف دنه زبستان یم گران دنه تم یم داشته بیانی her izleden çıkacağım Allah'tan tember از زده این نزدیک تنور مثلا حتی ماراش دیاربکر آمد رشتتین مشکلات هندکتین هری وانه پرتین وان پرته başı başını kırsanetten mi Allah kırsan Irak'ta اره جیرا خلاتین اره جورده کو ای بکو این kurmaştın böyle evji vaki kuma got yemin yani liver çan mesela çan havanan se cihanın evji kesin kutin serdana gola Halil Rahman ten diken yem destinin jiver u davejin masiya masi jipe دخون وكي كما يقول بالصدام بحزار معسيي وكي دنج خيني قولا خليل الرحمن وج خيني خربرش قال لك جيه وارن ديروكيا روحاي هانن وك تشي وك مزيا اركولوجيا روحاي وك مالن حراني جي دما سردما كيفن دا او خانيين كو بحريه هاتيه تشيكرن جيشتيا روجايرو جلو ما جي براستي جي روحا جبو توریزما چاندو باوری باجارکی گلکی گرینگ لالیه دنج دما کو عمل دن بس سالا پار 2023 دا 500,000 زیاتر گشتیار سردانا خربرش کردن خربرشی اف 5 سالن کو هاتبو وکرن هاتبو کشف کردن و هر وها
دناوا 5 سالاندا yani dناوا piştî 2019'dan hatta vir derdora 2 milyon û nîv kes serdana gola serdana xerbê reş kirbûn. Li aliyê din ji wekî ku me got niha ajantên turizmê jî û her wiha waliyê Rihayê jî hêvîdarin ku sala 2024 êdî bi destpêka havînê ku em di meha hezîranê danin milyonekî zêdetir kes serdana bajarê Rihayê bikin. Ev yek jî bêguman dahatekî gelekî mezin e ji bo bajarê Rihayê. Niha dema ku em li bajarê Rihayê dinêrin nüfusa bajarê Rihayê jî 2 milyon û 213 li gorî amarên fermî 13 navçeyên bajarê Rihayê henin. Piraniya xelkê Rihayê jî Kurdin beşekî Ereb jî henin. سپاس بۆ زانیاریەکانت. Rahman ji bo kesên ku serdana Rihayê dikin dibin yek Baş ji navendên herî girîng wekî din jî keleha Bijît Omer. her wiha muzeyên wî heye û bi taybetî jî êdî di nav cîhanê da jî herî zêde xirbê reş dibe yek ji navendên herî girîng ku xelk dixwazin serdana wê derê bikin wê nebigirin û li wê derê bimînin. Li aliyê din jî beriya çend rojan jî Festîvala Riya Çandê ya Rihayê dest pê kiribû ji Wezareta Çand û Turizma Tirkiye ve ew jî doh di duyê hezîranê da êdî bi dawî bû.